Asifiwe. Faida nyingine ya fungu la 10 ni ulinzi. Malaki 3:10 inasema Mungu ataharibu yeye alaye. Mwizi akija kula mali yako bila shaka atashindwa, kwa sababu Mungu yuko pale. Na mji usipolindwa na Bwana, wanaolinda wanafanya kazi bure. Zaburi inasema. Kwa hiyo wewe uliokoka, tusipokufundisha kutoa fungu la 10 kwa uaminifu, utakuwa unapiga mark time. Mali sipolindwa itapotea. Watu ambao hawajaokoka, wao wana mbinu ya kulinda mali zao. Wanaenda kwa waganga kienyeji, wanatumia mbinu za kishirikina za kichawi, wanalinda mali zao. Sasa wewe umeokoka, usiwe masikini, lazima tukufundishe kutoa fungu la 10 kwa uaminifu. Na watoto pia, au mabinti ambao wamechipuka, ambao hawawezi kufanya kazi na wanafunzi, nao wanatoa kwa fungu ya 10 kwa sababu wanapata pesa. Anaweza kutumiwa na mzazi, kapewa 5,000, kapewa 10,000, kapewa 1,000 ya mahitaji yake ya kula. Sasa tunawafundisha na watoto pia nao kukata ile sehemu ya 10 ili waendelee kujifunza kumtolea Mungu, lakini pia hao wanaowapa waendelee kuwapa tena zaidi. Na wazee pia, hao bibi, babu hawafanyi kazi lakini pesa wanapata. Sasa na wao wanawaita, unapopewa 10,000, 5,000, kata sehemu ya 10 ili uendelee kulinda ile kupewa, ile kuendelea, wale wanaokuweka, wanaokuwezesha uendelee kufanya zaidi. Kwa sababu fungu la 10 huwa linalinda, linatoa ulinzi, ule uendelevu wa kitu. Na nimesema kwamba mali isipolindwa inapotea. Kile ambacho tumekipata usipokilinda, maana yake kinachokuja tena kitapotea. Kwa hiyo ndugu mpendwa, hakikisha toje fungu la 10 ili uweze kulinda mali zako vizuri.